Liza ndagukunda cyane. Ndashaka umbere umwamikazi wanjye. Ahubwo ndashaka umbere first lady. umwakumbuye nawe Ibyo byose nama ndakunda. Allo? Wamaze gushika kwa kijaji? Okay, sawa ndaje. Mengera umuntu muza muravuga. Shetani. Liza ndawukunda. Ubuzima bwanjye ndabwibona wowe Liza. Kwa kicaca. Ubu ntabwo ari ikibuga cyo gusegereza nawe. Ubu ni wamubona kuri kamera ngaho. Ubuzima bw'iwanjye. Uvuze ngo uju. Amenya gutwegara yabaye. Hariho abandi bantu bakeneye amafaranga. None wowe ukunze umuntu umwerekeza iyo agiye hose Je Liza ndamukunda. Ahubwo wowe ni kubera ko ubonye umuntu amugaye uce wishiramo yuko aba asegerereza. ko ariko bimeze nimba ubundi udasinda byansi ariko tabura ko Jeff undi bundi. Ni wowe umukunda cyangwa ni wagukunda? Liza kuko maje ndagukunda. Kandi mu buzima ni byiza ko ugomba kumenya neza ko ugomba gukundana n'umuntu wagukunda ko ni wacaharanira ibigukwiriye. Hako nimba ari umukunda uzokora ibishoboka byose kugira ngo ukomeze kuzohora umushimisha. Je ndagukunda. Ndakunda kubana nawe Liza. umviriza wari uzi gutanga disikuru neza bya turashobora kuba ndayumve Kepi? Esa. Nakwenda kurondera. Neko naringi. Basi ni minota 3 cyangwa ibiri tuganira. Sawa. Imbiri zakeza. Ndabizi kuri umugenzi. Kandi uhora umfasha byinshi. Kurumva wenda gutakambi. Hama. Urazi wa mukunzi wawe Liza. Wasigaye akunda n'umuhungu. Bya kagahungu kikimugura kazi. Kazi. Bajya gahungu ni wasigaye bakundana. Kandi namubonye ejo ari kumwe na wa mugenzi wiwe. Urazi ko badasigana. Urakizi. Nk'umuhungu nkawe ufise amahera rabe ngene uri umubogari wagisangira umudemu nakajya gahungu kakamuga Mbabarira umbwire. Wewe waravyiboneye nivyo? urazi ko gena kubesha kandi wowe urazi ko urumfasha byinshi je narabiboneye n'amaso yiwanje Lize yamburanye iki? Icyo ashaka cyose nje ndakimuha. None iki yoba yaramburanye? Ariko ntaco. Nimba koko ivyo umbwiye ari vyo. Ndafise amafaranga. Ndafise buri kintu cyose. Nzokora ibishoboka byose. Icyo nzi cyo kajya nakamuga. Ndazi yuko ntabwo kashobora je kunja hejuru. Umviriza. Nta kibazo. Bindekere. Nzomenya ico nikorera. basi no nchorera Nta kibazo. Wowe genda turabonana ku mugoroba. Unaona yana wewe kusaba to nzogurire duzane je. unamufashije wanje None sitagoyeho. Ibyo wonyine nambi ni ufasha kirinzi. no Nege ndeba ni wawe ntangora. Arya. Amata nawe ndimurebe. Ando, ndakambiye kurandebuza. namakuru mashasha Sinzi ko nabikubarira. yahabaye iki Ahubwo byisomera. What? Niba ushaka ko ndakubabarira
amaso yawe agihuza n'ay'iwanjye uca upfukama kugeza aho alors uraza kubikora cyane nanjye sinzi icyo ndi bukore. Liz ntubikore uyu muhungu yamaze kubona ko umukunda cyane yama ashaka gufatira akubwiyeho ukibuze amaso gusa uca upfukama kugeza yayo impossible kandi niwabikora azorinda afata kubasha uno munsi uraza kumupfukamira ejo azokubwira rampe nk'inzoka sivyo kandi uzobikora kubera umukunda cyane ntugashuke sentima zawe Grace uzi ibyo umbwiye ko ari ibyo yuko nanjye namupfukamira yonkengera sinoba mpaye agaciro icyo ndi cyane nyine antuka ndamupfukamiye yoca nkengera sishobora gukora iryo kosa exactly n'ukuri ntacyo nza gukora kimwe gusa reka tumwitabe kugira ngo abone ko twabashyitse niyo tudahashyika kubona sindamupfukamira niba araza kuhakurikira ariko Sishaka yuko je tiyongera kandi kumwe. ariko ntituri kumwe hano nije ndi imbere yawe Ngira rero koresha umwanya ugenda. Richard Ukoresha umwanya. Nava asanga ngaho ugiye kandi anikubitira. ndakibaza Richard ndashaka ndagusaba imbabazi ku bwawe kibazo kuko bijya binyakoze ntabwo ari byiza ariko nkanje nk'umuntu nzi ko nabonye ko byakoze atari byiza shimye kugusaba imbabazi mu gishingo cyiwe Niyo mpamvu ndakunda cyane Liza. Kuko ufise ukuntu amakosa y'abandi uyishirako. Niyo mpamvu nakubwiye ati yo nkeneye ko mbera first lady. Rero uzomenya kwitaho abanyagihugu bawe. aho basi ntacyo inyuma y'ibyo byose washobora kumbera umugenzi wanjye ariko sishitse kuvuga mu buryo bwo gukundana kuko urazi ko afise uwo muntu gushaka ubugenzi busanze byonyine Ntacyo bitwaye Liza. Kandi urakoze kunyizera cyane. kwizera bivuze kuba umugenzi n'umuntu bisaba ko umwizera Nyenega n'ubundi friendship yabita relationship. Kuko turi abagenzi uzombwira kira kintu cyose ariko turi muri relationship bicaye bigutuma wowe kuzumisha ibintu bimwe bimwe ko mba ndi umukunzi wawe. So niyo mpamvu rero nagushimiye cyane kuba umbwiza mu nyamahirwe kuba umugenzi wawe. Ubwo nyine nzomenya byinshi kubikwerekeye. bivuze ko ubuzima bwose nabayeho ntigeze ngira umugenzi neza Kumwe ngo Grace nzi ko ari umugenzi wawe. ibi fashe n'ibi yeah koko Liza hagarara kwanza j'avais que je rêve ça jewe ndakwinginze umbabarire Liza ndandakubwira
uri ikijuju cyo ku rwego rwa mbere kandi uzopfa uri ikijuju konya uru rutwe nabona ari runini utwe nk'ubugari bw'abanyororo ruri vide. ndakwinginze umbabarire sinabikoze ndabishaka kandi Richard ntidukundana gusa ariko arambesha kugira dukundana ariko sinigeze ndabyemera ndagusabye umbabazi ushaka ndakubabarire byovyo uratahura agaciro k'iwanje vyonyene kuba kumwe na Richard ubu nsuzuguje jewe ivyo urabitahura ikintu kimwe nokubwira ndakubabarira ariko ugendere ku gaciro kanje utabura agaciro kanje urakoze ndagukunda kandi cyane sawa haguruka bitandukanye n'uko wowe ukora ariko urasa n'umugenzi wanjye ariko uragenda wizera muri buri kimwe cyose nimba ufata nk'umugenzi rero mwizere umubwire n'amabanga yawe yose ushobora kuba waramwishyuye ubushize ndabona ko namubabaje cyane rero ubwo ugenda ukemurira amakosa yawe kuko abagenzi ntibisaba yuko ugomba guprofita umuntu iyo muri abagenzi mufashanya mu kira kintu cyose ukamubwira ikibazo cyawe akagutahura nk'ibisanzwe rero mukabana nyine mwese mwizera yego cyane ndishimiye kumenyana nawe Grace 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 mani yanjye mbakaza guhamagara nkateba nkameneka n'umutwe wenda nange numeze bana nakoze nshike kugendera sho wamakonye itaba Kusanja mbere nakoze mu buzima igihugu wakwisanzuye iwacu ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko ntukeneye ngaho stop joking Grace what have I done Lize ntabwo uri umugenzi mwenye mu buzima bwanje nta kuntu na kumwe wari ufise kumura ibintu nkabijya mu maso yanjye Lize sohokera mu nzu kandi abari gusohoka mu buzima bwanje bwose dehors nta mwanya wo kwitekerezaho sohoka nta siguro nyinshi nkeneye Lize va-t'en je dis dehors dégage madame pour dix bons by'ukuri nawe ntwari umugenzi wanjye iyo uza kuba uri umugenzi wanjye wari kumva icyatumye nkora bijya rero reka nkumvire mu nzu yawe nongeye nkumvire no mu buzima bwawe yego vamyo ko tutadose nugura no mwibarabara ahaye impodi maledike abagenzi profit gusa ushaka iki ko ngenda kwibagiwe ushaka iki alo sa Lize uri hehe ubu nyene nzi uri hehe mon Dieu
Lize ni brage cyane urashaka gusa ko tubona no Grace ntabwo ndiko ndafyina sinshobora kugukinisha ibintu nk'ibyo nshobora gukinisha ubuzima bw'iwanje ndafise inda. How? Mais tu n'as jamais couché avec quelqu'un. T'es enceinte comment? uri kujya musi wa anniversaire yanjye niwo musi byabayeho. nta kibazo na kimwe yarayemeye. ikindi nacyo ujya musi naguhemukiye nkamufukamira niko nabona ko atayindi nzira mfise kandi ndamufitiye ndayiwe. Lize, kuki wabimenyesha ibyo byose? by'ukuri mu buzima rero nsanzwe mbayemo ni gake nashobora kwizera buri muntu uwo ari we wose. impamvu ndabikubariye ntabwo ari kugupima Grace. Richard nanjye yambereye umugenzi. Kimuga. Richard ntabwo ari ikimuga cy'umutima cyangwa cy'ubwenge, ni ikimuga cy'amaguru gusa. kuko niwe yatumye nkwiye kwizera, mbona ko nokwizera umugenzi. ubundi ubwanjye jewe ubwanjye ntabwo mpfa kwizera umuntu uwo ari we wose, ariko koko ko we yanyeretse ko bishobora kunyizera, niyo mpamvu uvuze ati wenda ko abandi bashobora kunyizera reka nanjye ngire abandi bagenzi nizera. by'ukuri uri inshuti yanjye nziza, mbonye ko nahitamo kukubwiza ukuri uyu munsi. Okay. So, njya gikurikirana. igikurikira ni uko ejo azaja kompresante wawe. Ntiwaba birateze? Rwego munsi witwa mama bizoza ntukibize kandi niyo ndi mama bizoza. Yeah. nishimiye gusubira kwishimana nawe. Nanjye nenda bukumbuye. none ko mbona atevye shayiri. Oh, mama wanje ariko aritegura acaza nta kibazo. Ahejeje kwitegura acaza. Kandi ikindi kintu nacyo urazi yuko mama wanje ashaka umukazana. Ahangaha ntiyakubona araza kuryoherwa gute? shiri uretse ko nanagize ubwoba cyane nibaza ko mama wawe adashobora kwemera ko twobana kubera ko hari igihe kwibaza ko igihe kitari bwagere kubaka. Shiri humura, uriko uravyumva? Humura aho washitse mama wanje no munsi niwo munsi wa mbere ngira ngo ndamunekereje mu buzima bwangiwe bw'iwanje. Sorry, please, sorry, ni accident. Please. Madame, yamaze gusaba imbabazi nta mpamvu yo kumukubita. Niba yagusabye imbabazi yo mubabarira. Ndakubaza ko wari wakubwiye ibyo gukora asaba imbabazi ntabwo ukuntu umuntu iciye ku bw'amazi wanjye murazi niba ngiye ariko iyi ni accident. accident yabaye imaze kuba accident yabaye ahantu ntashobora kugenda udashobora kwiyatanda kuri utambuka uhura n'abantu agenda nk'ukoresha mu ibarabara wibarabara ndimo mukajyana accident imodoka ikagonga ubwayo ndahase ngaho ndashobora kugenda ihagare kazibe gute urabona abantu b'abagore baba baramenye, abantu b'ababyeyi baramaze kumenyera yuko umwana amukoresheje ikosa ariko uca kubitwa urashaka kumuhanuza umubwije umuntu atari kuri uramukubita. uje ndakubwira umukobwa nimba atangira ababyeyi bawe baguhaye ubwicungwa umukobwa je mu buzima ndi umuntu ntakunda akagaye kandi na nk'umuntu ansungara
umwana muto nkawe icyo nakubwira ubike imbuto mbike imbere vizaje yawe nayibonye hari umunsi tuzohuza mu maboko hari mama badashaka gusaza araguca umutwe tugende sibyo tugende uwo mukobwa uriko urakora iki muri ino nzu yanje mama ndagusabye ubagire ibyabaye byose ungirire imbabazi Kevin sabwe uyu mwanya wose ibikorwa nataye wari wandindirije uyu mukobwa umukobwa mama Kevin siniko ndagutahura imayibobo nk'iyi umukobwa atagira indero nk'uyu ushobora kumira yuko wamukuye mukobwa ntaravuga amajambo menshi marure rimwe kabiri gatatu wasohokeye mu nzu mama oya ndagutahura Kevin siko ndiko turavugana sindiko ndavugana na wewe uhore kuko ndiko ndavuga ibyo nzi ndakwingenza imbabazi ndagusabye imbabazi mukobwa nta mukazana nka wewe nogira wowe ushobora kumera umukazana wewe umukobwa atagira indero nka wewe umviriza navuze mpumirize mpumure wasohokeye mu nzu uriko uranyumva ukurikire uru rutoki mvuze rimwe kabiri gatatu hanze sheri hanze ndavuze hanze niwumva niko muguru uri mutumva idiot Mama. ko gasa mama umviriza mugabo bibaye ngombwa ukubona ko mukurikira vazi mama vazi ngira Vazi. niki mama ariko siniko ndatahura mama Kevin urazi uyu mukobwa ukuntu yamaramaje mu bantu Kevin akandukira mu bantu akanyambika ibara mw'ibarabara Mama. hamwe murabyo ni ntavyo yokura urya ntavyo yokura mama uriko uramuvugira kuko atajya abona ko nabimwagirije ugeze ngo aravuga amajambo menshi yavuze iki mama urazi ko byabaye hamwe n'umunsi wembera mu basi mubabarire basi Kevin ukaba wumva yuko mwokubaka ukokora ubuzima bwawe nawe okay mukurikire jewe ntaco mama oya oya bize mama nyumva basi kuri abagenzi kandi icyo kintu kiranga ubugenzi kumva ikibazo cy'umugenzi cya mugenzi wawe then akagira icyo umumarira mbwira hariya niyo mpamvu naguhamagaye wenda kusubira ibyambaye n'icyayi Kevin agiye kukweza wawe ikibabaje niko mama we yavuze ngo adashaka umukobwa nka Jerry none ibiki nuko ndamubona mukazana nabuze icyo gukora n'ukuri nabuze icyo gukora yaguhoye igikozi kuri mwiza nyine nakubwiye ugomba gukundana n'umuntu agukunda ko yoharanira gukora ibintu bizatuma wowe wishimye urya mugore ni umwiyemezi pe uramuzi nyene ibyo ntitubyite ntugiye gukora ikubobo nanjye simbona gusa ariko ndumva ko nshobora kumubwira mama wanjye ariko ni mama wawe kandi kiriya mubyeyi wese yotahura umukobwa wiwe Nishyane imbuga no kubinotse nzi ko ari mama wanjye ariko ntahura kandi ari kunyumva ariko ujya si mama wanjye mukuru kubwira umubyeyi ndetse kiba gusa ndamwita mama kubera ndetse kuba nkiri mutoya icyo cy'ingenzi nize kuba n'umubyeyi wawe ga n'ubundi abamama benshi arabamama bamwe babyara abana bakabata arabamama bamwe babyara abana bakabata maze rero yize umuntu aba yarakureze aba akurikiye ujya umuntu aba yarakubyaye yo gutahura cyane n'ukuntu genda umubwire ati mama jewe nawe n'ikibazo iki n'iki n'iki
aragutahura. nakunda ko mushobora kumubwira. Ndagusabye basi bigerageza. Ntushobora gufata uvuga ati ngo umuntu ntabwo ashobora kugutahura utamwegereye ngo umubwire. Ntiwihereze inyishu ataguhereje. We genda umubarire hama wumve aza kukubwira. Vuga yego kandi urakoze kubyemera. Mbese ndagusabije. Reka kurira kwanza, reka kurira. Ubwo by'Imana ntabwo bikubera kurira. Nyine. Mbese ndagusabije. Mama yaje kugana njya kumubarira. Nakubwiye ko ndi umugenzi wawe kandi umugenzi akora kiriya kintu cyose kugira ngo afashe umugenzi wiwe. Ndi umugenzi wawe nicyo bisobanura ubugenzi. Reka kurira rero kuko iyo urize yemba nizeza yuko amosozi yaramutse akorotse hasi iyo cyahinduka cyagiye ni nowa niyona nowa sishaka ko gupfa ntaraba umukuru w'igihugu. Tugenda kwa mama wagutahura. Lizi subiriramo neza ibyo uvuze. Urafise inda. Iyo rero ni ngemu unzaniye nakire umuzigo ugeretse ku wundi. Lizi uribuka ko jewe nakoreza kuvuga iruta. Uhora uyibuka ibintu cyangwa nakimwe wibuka muri wowe. Sindi na nyoko yakuvyaye wewe. Nakobereye umumama mwiza ndakurera urakura. Umuruho sumuruho umuzigo ugeretse ku wundi. Namusuraje ngo mama ndafise inda. Umuzigo ugereke hejuru y'uwundi. Jewe mbere kandi. No. Nimba wihenze. Gakubwenge. No. Wihenze. Urumva neza. Ikirenze byose nshaka kumenya. Se wiyonda ninde? Ndakuvuga na wewe, se wenda ninde? Mama. Maguruke. Uramumbarira kandi sinaretse kugukunda. Numva no Mama se winda. Mujeo. Subiriramo. Ni wewe mbona amaguru adafatanye neza kurabe hari yuko ndikara yumoso. Ni wewe? Yitwa Richard. Richard umucanga ke bisigura Rich. Rich bisigura umutunzi. Ndizera ko igihe kimwe cenzo bantunze. Kandi ko amaguru yanje araba yajya nino sivyo bingira uwundi. Kandi yo kuba rero ndaganga sha mu nzu yanje umena amatwi. Sindi ko mvugana nawe. Ndikuvugana n'umukobwa wawe. Iyo nda. Wanyumvise neza? Iyo nda. Nkeneye ko hatarenze ejo ava tema ijoro yawe. Ndawufukamira n'ikindi. ntushobora gufukamira umuntu ariko kugusaba kwica umwana wawe. Kandi umaze kumupfukamiriza uba umugize imana yawe, ubwo uba witeguye gukora icyo ari cyo cyose. Ubashe kubyiyumvira kandi yabizi ko mu gihugu cyacu bitemewe gukora ibintu. Wewe uri gutanga amategeko mu nzu yiwanje jewe. Wewe utagira amaguru nyoganga. Niba ndakubwira ikintu kimwe. Hari amategeko y'igihugu n'amategeko yo mu nzu iwanje. Iri ni itegeko ntanze mu nzu iwanje. Kugira nizo umubona sagutya. Nuko namufashe neza. Ntwari no kumukunda kumbura iyo ndamuta nkamureka hone namusanze. Nimwana kumenya nawe daye. Hano munsi nuko wamubonye ko amufashe neza. Mama ndezi wa Untamfukamire. ndezi wahoreye byinshi. Ariko ndagusaba imbabazi kuri uno mwana. Basigirira umutima ko w'ikigobwa ko wari wagiriye ubwa mbere. Cya. Nogize ikigongwe. Nosubiriye. Nta jewe nshobora kugumana na wewe. Ufise niyonda. Uhitamo gukuramo iyonda cyangwa umvire mu nzu ukurikire uyo munyoganga wawe wayo maguru. Mumvire mu nzu mugende. Sawa. Sinshaka. Ahise no kuhava. Ese umukobwa ukomeye nivyo gutuma ubanza kwanza kuba umwicanyi kugira ngo ushike kuzi ukeneye kuzogera. Nahejeje. Amahitamo n'ayawe. Amahitamo n'ayawe. Seto.
hitamwo urahitamwo mama uhitamwo canke kumbura urashobora kukurera ntawe ubizi